Angkut tengah deh. Mungkin tahu ke bayi nampak ki aromat sampai. Ada geng le anu. Elok gitu le sehat. Leo jeng ya. Pastinya lo parlo mat romaden ya. Cok kopi nun bika di dok ini aja kak. Ipe kau lebih anu itu. Keluar ke laut ya. Kalau tak panas deh. Ketika alam hari ini. Ada tamunya apa? Arya. Iya. Ada. Penimbulan ya situ ya. Iya, enak itu. Dia cek lakong ojen. Ngelam bener aja lagi angin si ojen. Are ala-ala kute, ala nang